Zakon o elektronskim komunikacijama reguliše postupak i način rešavanja prigovora. Korisnik kome je operator odbio prigovor ili mu nije odgovorio u roku od 15 dana, može da se obrati agenciji radi posredovanja u vansudskom rešavanju spora. Prilikom posredovanja u vansudskom rešavanju spora, agencija nema zakonska ovlašćenja da vodi upravni postupak, već samo da posreduje u pokušaju mirnog rešavanja spora van suda. Prigovor se može podneti pisanim putem, poštom, elektronskom poštom ili putem internet šaltera agencije popunjavanjem obrasca prigovora. Obraćanjem infoservisu mogu se dobiti bliže informacije o načinu podnošenja prigovora. Radi lakšeg i jednostavnijeg postupka podnošenja prigovora, agencija je na svom sajtu objavila uputstvo za izjavljivanje i sadržaj prigovora, kao i sam model prigovora sa svim potrebnim elementima, koje korisnik popunjava i na brz i jednostavan način dostavlja agenciji. Najveći broj prigovora odnosi se na visinu računa za pružanje usluga mobilne telefonije, kao i na kvalitet pružane usluge, posebno interneta. Od ostalih prigovora, određeni broj prigovora odnosi se na račune po osnovu spornog korišćenja usluga sa dodatnom vrednošću, ali i na prenos brojeva iz mreže jednog u mrežu drugog operatora elektronskih komunikacija. Prilikom postupanja po prigovorima, agencija posebnu pažnju poklanja zaštiti prava osoba sa invaliditetom i starijih osoba kao specifičnih društvenih grupa. Prema podacima iz ranijih godina, može se zaključiti da su aktivnosti agencije u ovom segmentu dale značajne rezultate u pogledu zaštite prava i interesa korisnika, te tako u 2021. godini je broj pozitivno rešenih prigovora iznosi preko 50% od ukupnog broja predmeta koji su formirani u toj godini. U cilju edukacije i pomoći korisnicima, savetima i uputstvima, agencija je prethodnih godina na svom sajtu objavila smernice za više oblasti svoje nadležnosti, te je tako između ostalog objavila i smernice za zaštitu korisnika od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, zatim smernice za otvoreni internet, smernice korisnicima poštanskih usluga i poštanskim operatorima i smernice za informisanje korisnika, odnosno pretplatnika usluga elektronskih komunikacija.